Adutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. M23 yafashe umujyi uhana imbibi n'u Rwanda wegera Goma. Ikaze. Inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Congo zafashe umujyi wa Kamuhanga uri mu birometero 30 uvuye i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi uri ku mupaka w'u Rwanda na Congo mu karere ka Nyiragongo, wafashwe nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo z'impande zombi ahagana mu masamo ya za mu gitondo kuri iki cyumweru. Ifatwa rya Kamuhanga ryateye Icyoba mu baturage, bamwe muri bo bahungira mu Rwanda. Nubwo ingabo za leta ya Congo zikomeza gutanga icyizere, zemeza ko zifite umugambi wo kurangiza iyi ntambara kuva imirwano yatangira. Uyu ubaye umujyi wa mbere uhana imbibi n'u Rwanda umutwe wa M23 wigaruriye. Abatari bake babona ko mu minsi iri imbere hashobora gukurikiraho Nyiragongo yose n'umujyi wa Goma. Leta ya Congo ishinja u Rwanda kuba arukorana bya hafi n'izo nyeshyamba zirwanya ubutegetsi muri iki gihugu. Bamwe babona ko kuba noneho habonetse agace karuhuza naho uyu mutwe wigaruriye bishobora koroshya ubwo bufatanye, bukomeza kuvuga ko ari u Rwanda rubafasha, dore ko u Rwanda rwo rubihakana. Ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko budashobora gusubira inyuma na gato, k'intambara ikomeje uko byagenda kose. Avugana n'ijwi ry'Amerika, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa M23, yavuze ko badashobora na rimwe gutinya icyo yise ibikangisho ndetse n'intwaro zikomeye izo arizo zose leta ya Congo ifite. Muri iki gihe ubuyobozi bw'ingabo za leta FARDC ntacyo buratangaza ku byerekeye imirwano irimo kubera mu burasirazuba bw'igihugu, haba muri teritwari ya Rutshuru, Masisi na Beni. Ibi birasa n'ibikomeza gutera urujijo mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Gusa mu tangazo ryashyizwe ahagaragara na Komiseri Kabeya Makosa François, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yasabye abaturage bose kuba maso bagafatanya n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurinda uwo ari we wese ushobora guhungabanya umutekano mu mujyi, kandi bakirinda inkuru z'impuha zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nabo yise ko bafite umugambi mubisha bakorana n'abarwanya leta. Kuri ubu ingabo za leta ya Congo zashyize ibirindiro byazo bikuru muri teritwari ya Nyiragongo ahitwa Munigi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'uwashaka kwinjira muri uyu mujyi wa Goma.